Kene subuh dewe kedrapon idedani paru pamiarsi sareng sami lan durang titiang nyaritaya ini carita tirtu amete di sesampun raris wenten telpo canan di Sangyang Wisnu karya menika baosan sekancan para detione pekrimit ipun sareng timpalipun kadya meniki kini subuh sing bakat hitung-hitung pidak janjine jekedropon bakat janjiane menang laka terima ke kene jani disubane lantas mapi kolih ade wane pinake pikolih nyane dheweke sing manapu je peragat memuyung sing nganutin janji ane terima megaya muntah manti ya namun tuban megarapan kadirase nelah-nelah keng bayu kadirase jeung pundak pantik rasaya ke nanging nadi subane subuh lantas dadi sing adep pikolih ane bakat trimo balewe ki buku jani sapunika nyenipun mapekrimik rekalaning dikalaning kantun pekrimik saking separe detiu yakse ning puniki nemangkin punapi raris raris saking di Ratu Agung wenten punika mekelepan saking tengah sekaruni ya medal Dewi jegek ngayang kanten saking posisi anak istri malih kesane listu ayu pisan jeget tanpa tanding
gocap Dewi dan awan tari sana kisane jege punika danggya wonten tiwas wantah kebaos punika Dewi Danwantari yadecah matujun Pumedal Dewi Danwantari punika wantah ide wonten medal saking segareni malih natat sami kabaos Junmanik Maruko Swambula ngranyap tejan hipun yen niku wonten subawa ingyan kadijun maniki punika mesunaran meseteran wiyati mesubawa pisan madaging tirto amarta yan muing daging Junmaniki dan wonten tios wandrasane kacepet-cepin ring sejeroning jagung udek segarene dirdoa merdu daging nyaninya dirdoa disampun raris memarga mekadi Dewi ne punika sinambi matujun jekeluru genahipun nirasase keserahin raris ipun minekadin nyani ring genah sekanjaning para yaksene punika ipun ranis keserakan silet tungil paro dediang yang sane nampenin minekadijun ne punika wandrah pemuju irasase dediune ketampi raris Dewatara res ngucap
titiang nyaritayan pemargin carita kalaning punike kasih oleh para dewata ni sade jadi suraris ide ni makin punike dalam pengandika yaksi ajak makajang denya ni dewa ane nerimo maya apa kapen yang maniru serahkan diri te netokona jalan dumawang bareng-bareng suwane dewa nyerahkan tirte netotona mai pakang ragani dewa najak majang dini jalan dong pampatu untuk mani sapuni keide yedetio raris menyawe manek kadiamuni kuantu kepara dewuni punike ne mangkin kuning ayam titia ditiu yakse ne punike nimarinda ulit tuning liu gati malih melarapan tukang gitu puni raksa sebuah ni dewu nang tegal ingetan apa ane ada medal yang pasti liu pesannya nuling tuni itu cingakin dia Puasi agung tuan pesu totonan mekejang subuhnya ni dewu ane ngelahak ane ngangkepan ane medaling pasik segala ane jimar totonan sudah dimekejangi dewu ngangken Subuh gelakang idewa Ian muntu nyarakan tiang pangdum nyentuh kejang dari sing ini dewa setuju mekejang kangken bani dewa ingong mana dua besik ngarani jani ade lantas ane sido pulihkan banong wene sing jeliu liunan takennya nunduk kape ning dewu ni tua abesik ngoman cuata ting suna buin tulah das jadi laka tagih bani dewu dumba sing dadi dua singnya menyerahkan
jenek nipu meragat benong sing dadi nyentula karuta utik sing nyak nyerong lakar nyerang kapen ingin dewa teu aja mengejar cudek ngong maning wasoya sapunike angkutipun raksasa yaksa